KMS and the StoneBwoy asemaba asem kese ana aba India flight akwakunya accident yes a free suro abehwe honomo ani nipa ewom 242 ba ko pene survival ye 241 ne de omu na twanse hom condemn omu yin media yes na we no airport honoma ana asem ni si ye emra plane no etu ye no omu kirema and 2 minutes kra ana plane no ehwe honomo yes ehwe honomo nipa 241 oh I will see agume yes omu kirema plane etu ye no within 2-3 minutes no atwanse hona condemn plane no aba abehwe honomo ahwehwemu kire se plane to me to Kobe 193 kilometers ana behwe honum na kire se 1 minute kra menyi ni se duye because 193 kilometers there enya quantity bia emu ewa yes na plane na every India de nani actually London honum ana eko nipa 242 ana na ewombai ba kope ana survive yo no ana muhu no ewo screen so no nanso I think say we a plane crash ya esi nipa dodo ewu pa 241 ba kope ana itumi survive ye plane no crash ye no mpo no enye so Dominica o enye say bia ayam hihye bipo o de abotre ne sempie ye opie ye na ana plane no boom a blast ye wonders say Ethiopia Airlines ya 2029 10th March Ethiopia Airlines and also share on ni nipa 157 ana transfer no munyina ewu ye ana say ye de ani so hwe Lion Air no so happen sa plane Lion Air no so crash 2018 29th October 2018 29th October yes and also enipa ewu ye 189 ana transfer no omunyina ewu ye but when dey 241 ana ewu ye ba kope ana survival ye na sa 241 no crampo no ebaburu because eno ne ye enipa na eti plane nim ansa na plane no etu anase ekonya ekwahwe honomo yes ekoko crash no nanso baby ekwahwe ye no enye se top mu ehwe baby ahwe ye no eye baby a na nkrofo dan esisisi honomo omu kirima yesi nipa ne bi nso ewo baby a plane no so ehwe no de hwehwe mu nya metu dwa ansa na plane no so betu ye nyina nim se plane bi ebitu a pilot no ya hwehwe wom ya hwehwe so omu nyare se problem bia yo okay a yes omani omapomudi omu bibia ya cheki bibia omu cheki bibia yo okay plane no so ebitu omu cheki bibia engine chese bibia omu cheki bibia yo okay to omu se de nim de kodia portia e ma plane no e behwe hono mo me pese